Ndio wangu. Sawa fresh. Kunde waje mfunza. Basi unajia kupasi. Tabore ujibishire byawe tugiye kuvuga ku kasibyo ara yafara umuco wa dance byawe tugiye kugenda gusekura wabanye iki niki bite mo fresh gato me yabo kwa tayari ubwo twakane ujye ni byatsi igenda ndi kweraga kwa vukanje wa papa yaragiye kwa vuvu kuna nyanga yama yabayinga bagwayinga ariko nyine ndari cyane narapfa ayo rero nimba yikwicaye no katuje kuyibaga baba urashitanya kiba cyane reka tacyavuga tuje kwiruzira kisiji wanje kuri kugura biteye ibyo bitwoye byihore subiza kufite igifone se igifone turakirikamo abiri yonyine tuzepere iki aka gafone rero do niba yitana uzaga tubona birakundwa baranayigura bigaye kuri zego ikintu ndakundwa akirye no pedoreba do nimba nakiriho nanjye ndagwatiriza kino gifone ariko tubone ikisasa akuvuga gace muyongorera waje uvuga cyane inzara yakwishe okay ndari we nimba yakwishe reka tucumuka sawa nasalinga Bawala watu. Ndio papa. Jijama change. Mfabira gatoya reka mpindure vuba mbahereze. Reka akazi kaba kabaye kenshi. Naba kabaye kenshi. Abona teka birayi. Ufite cyana. Icyana? Ikibebe kirahari. Urakigura nacyo ubura. Oya nago cyo nyigurisha. Ono wanje. Ono wawe. Ono wanje. Okay. Bari mbonyine reka twicara mu. Mwe bijara mu. Baby sha. Ona kumande ni fast. Sawa. Okay. Let me take cover if you want it to get down. Uno mereka bakiriya ujya kwakira. Ari muri salo. Abantu baje babaza icyo bafata mu gihe narabona ibirayi. Nagombaga bashire kuri commande nye. Yego. Twakirize iki? Wose kiriya wowe twakirize iki? Ari akantu bita pineapple usiga ko ukajya muri pineapple. Bari kunzanira banze numve kari fresh. Okay, nta kibazo ndaje nkaza. Sawa. Umubiri wanjye twashushe my energy ukuri kose my energy utuma numva mfite power umubiri twashushe Urakazanga ariko nje sinakinisha nkitakazanga kubera ukuntu bariye abantu bakanga